Vaš uspjeh nam je važan. T-Mobile. Gdje je nestalo mlijeko za tijelo? Skriveno je u gel kremi za tuširanje. S 1/4 hidratantne kreme, DAV gel krema za tuširanje pomaže vašoj koži da ostane meka, glatka i njegovana nakon svakog tuširanja. DAV gel krema za tuširanje. Otkrijte sve tajne Odisejeva otoka samo uz super brzi Max ADSL internet. Ekskluzivne, necenzurirane snimke. Najuzbudljiviji trenuci dana. Spektakularni multimedijalni sadržaj. I još mnogo toga što nećete vidjeti na televiziji. Max ADSL. Internet do daske. Želim da moja obitelj jede samo najfinije kolačiće. Zato ih nikad ne pečem sama. Krašopisi. Prekrasno. Budite in, čitajte Gloriju in, novi tjedni prilog Jutarnjeg lista. Sutra 68 stranica luksuzne ženske revije. Besplatno, samo uz Jutarnji list. Sladoled! Sad kad sam stvarno tvoj, zbog nas se predaje zima. Banana Ice, totalna banana. Totalno cool, zebra. Spider-Man, totalno jak. Totalno zavodljiv, Sunny. I totalno neodoljiv, Nacho. Totalno ludo, totalno ledo. Kupovina na rate je nešto sasvim drugo. Od sada, uz Privrednu banku Zagreb i American Express Shopping Card, sve možete kupiti u cijelosti, a platiti u 6 rata. Baš svaka vaša kupovina na 6 rata. Usput, dragec, tvoja punica dolazi u posjet preko vikenda. Baš joj se veselim. Sjetio sam se. Red Bull daje ti krila. Natječaj za najbolje poduzetničke projekte još uvijek traje. Čitajte svakog tjedna samo u Globusu autentične priče o putu od ideje do uspjeha. A priručnik sa svim uputama kako sudjelovati potražite na Globusovim internet stranicama. Novi Renault uz 5% PDV-a. Akcija vrijedi za sva osobna vozila, osim Twinga. Dobrodošli, ja sam Lidija Kralj. U svojoj kuhinji oduvijek koristim dobro vam poznata Dukat brzo i fino vrhnja, jer svim jelima uvijek daju izvrstan okus, čak i salatama. Danas probajte jednostavno i ukusnu brzo i fino salatu, kao svježe iznenađenje za vaše najmilije. Brzo. Fino. Recept potražite na čašici sada s 20 grama gratis. Dukat brzo i fino kisela vrhnja po preporuci vrhunskih kuhara.
24 sata i Erste banka predstavljaju novu nagradnu igru. Sakupite 24 različite mini naslovnice od 9. svibnja do 7. lipnja. Osvojite Peugeot 206 CC, luksuzno krstarenje i jednu od 24 Visa Classic kartice Erste banke s 24.000 kuna. Još se stignete uključiti. Album za mini naslovnice kod uličnih prodavača 24 sata. 24 sata, cijela istina, pola cijene. Bingo, bingo. Odigrajte TV Bingo 1590. Jamčeni Bingo 33 iznosi 2 milijuna kuna. Za sve koji rade na sebi. Margo Fix 50% manje masnoće. Koji Margo je tvoj Margo? Arrange-le. Et le doc de mousse? Il est où le doc de mousse? Allez, 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 on y retourne. Odigrajte Loto 645, osvojite jamčeni jackpot od 1.000.000 kuna. Budite in, čitajte Gloriju in, novi tjedni prilog Jutarnjeg lista. Sutra 68 stranica luksuzne ženske revije. Besplatno, samo uz Jutarnji list. Jeste li znali da najviše poslovnih mobitela počinje brojem 098? T-Mobile. Zbilja, Kristofer, vrlo neobično. Ipak nije mi svaki dan rođendan. Nijedne čestitke, ništa. Osvježenje! Šveps. Bar nešto u što se mogu pouzdati. Šveps. Ukris zadovoljstva. Uz vrhunsku davnjegu, četvrtina sata na dan potrebna je za svakodnevni osjećaj ljepote. Uživajte u svojem vremenu uz DAV. Continental Film i VIP vam predstavljaju Ratove zvijezda, epizoda 3. 19. svibnja. You were the chosen one! Osveta Sita, samo u kinima. Uz perec, uz kruh, za tijelo i duh, uz kiflu, uz tost, kao najdraži gost, kao doručak iz snova, tako fina i nova. Ducatela za 5 i opet, i opet. Ducatela, Ducatela.